biroroshe gufata ku munwa ngo nuvuge, ariko biragoye gufata ku mutima ngo numbabare. Burya abantu benshi aho ubona bagenda n'ibikomere, bakomerekejwe n'inshuti bari bizeye. Biroroshe gufata ku munwa ngo nuvuge, ariko biragoye gufata ku mutima ngo nubabare. Burya abantu benshi aho ubona bagenda n'ibikomere, bakomerekejwe n'inshuti bari bizeye. nimureke kurira, kuko hari uwasezeraniye kuduhuza. Ni Yesu mwana wa Dawidi, azoduhanagura yo twarize. barira nimureke kurira, kuko hari uwasezeraniye kuduhuza. Ni Yesu mwana wa Dawidi, azoduhanagura yo twarize. biroroshe kuriza uwo wigeze gutwenza, ariko biragoye gutwenza uwo warijije. Mwebwe murizanya, hari umunsi muzicuza, mwipfuze gutwenza abo mwarijije. aha mwisi abantu bagukunda iyo bigukundiye, ariko iyo bikwangiye bagutera umugongo, baguta bakubwira ngo twari twarakubwiye, kandi ari bo bari kugumuriza. abarira mwihangane, nimureke kurira, murareka kwirusha, kuko hari uwadusezeraniye kuduhuza. ni Yesu mwana wa Dawidi, Yesu mwana wa Dawidi, abarira muhumure, azoduhanagura yo twarize. shira umutima mu nda, nimureke kurira, se wababaye ariho, kuko hari uwadusezeraniye ni Yesu kuduhuza. mwana wa Dawidi, Yesu mwana wa Dawidi, yarabisezeranye ko azoduhanagura yo twarize. humura, Abarira nimureke kurira, giri humure, hari uwadusezeraniye uwo ni kuduhuza. Yesu umwe yatubambirwa, Yesu mwana wa Dawidi, yaradusezeraniye ko ayo twarize tukiri mu isi yose azoyaduhoza.